For om lidt kommer der 2 helt andre boliger, som du skal gætte prisen på. Men først lidt sightseeing. Bliver man nu træt af at sidde indenfor og kugelure i sin spanske hacienda, ja, så har mange af ferieboligerne her i Spanien store naturoplevelser gemt lige om hjørnet. Der findes utallige veje til at opleve den sydspanske natur. Barbak her og hans venner har specialiseret sig i at give os turister natur og adrenalin på en og samme gang. We're going to do a downhill biking tour between Ronda and Marbella on the Costa del Sol. It's about 30 kilometers and mostly downhill. Just make sure you keep your eyes on the road. Is that mountain there? That's the highest mountain in Malaga called Torrecilla. Det tager cirka 1,5 time at cykle de 30 kilometer af de små bjergveje. Og selvom farten i ny og næ ryger i vejret, fungerer downhill faktisk som en alletiders effektiv måde at få set lidt Spanien på.